Harukubarayo kwezi kumwe ihanga lyona kwetaba mu kwehandikisa okutunga endangamuntu ensya ab'ekitongole ekiri kujunanwa ha nsonga egi ekya National Identification and Registration Authority nibashaba buri munyayuganda weena okureba ngu yayejumbira mu kwehandikisa ahabwa entebeekanisa y'okuheebwa endangamuntu ensya. Programu egyo nitujja kuba nituhandika abantu abatakehandikisaga kandi n'abantu abaine endangamuntu zaabo bizirakye ku expiringa ndashokwaho ntuza kuba tuzirenewinga kutandika kibanza cyo kwa mukaga kandi tukumara nabo bwire gumaka gona mpaka guhuire nomako kuja tuongere mu bwire omukwetebeekanisiza ensonga egi omu district y'Ibanda abantu 449 nibo bashabire emirimo erikuza kutandika okwezi okurukwija kwonka abantu 68 nibo bonka abarikwetagwa. Challenges tezali baddawo naye waliwo abantu ba applicants abajja nga tebalina national IDs tebalina bisaanizo kati tuwulira bubyo bazaayo naye gye emitendera gye twasazeewo okuyitamu. Interviewinga nenga abakoze test egyo bakaba bali abantu 257 kandi omuli abo 257 twihamu abantu igana abantu abasinze egyo test bakaba bali abantu igana 38 kandi zoberi na nyumwe bazyo tusibire ntubatwara mu kubuzibwa ninga zoite oral test oral interviews Kurujira harinira abanyayuganda omutwaro gumwe rushanju 17 nibo bari kwija kuheebwa emirimo okuheza amezi 10 obo bari kuhandika abantu okutunga endangamuntu. Tujye ntuzumulembe musya gwa technology endangamuntu egi ne kubene ebintu bisyanka iris kandi endangamuntu egi turakwe naine kumara emyaka 10 gasha kwa Ram Edwin.